Dragi gledalci, dobrodošli u moj mali kanal. Balkan Dolmač od vas pozdravlja. Današnja tema će biti koja je to razlika u mentalitetu između Balkanca i klasičnog Njemca, odnosno Švabe, i zašto dolazi do konflikata. Šta je tu problem što se mi u navodnim znacima ne razumijemo. To će biti otprilike u 6 tačaka ću vam to objasniti, a prije nego što krenemo, naravno, zapratite ovaj kanal, bit će mi drago da i u buduće pratite moje klipove i naravno ako imate neko drugo viđenje ili neki komentar, slobodno upišite to u ovom mjestu za komentare. Veoma je bitno da se razumije ovaj odnos, što će dosta nesporazuma nestati, nerazumijevanja također, iz razloga što ćemo mi bolje shvatiti kakav je taj Njemac, kakav je taj Švabo, kako se on ponaša i zašto se on ponaša tako, i bit će nama lakše da razumijemo, kažemo, aha, ok, to je razlog zašto on tako i tako se ponaša. Krećemo sa prvom tačkom. U njemačkom mentalitetu, u njemačkom habitusu, ponašanju je direktnost jedna veoma važna tačka. Ona se smatra jačinom, a nije grubost. Znači, u nas ima ta neka kultura ublažavanja, omekšavanja, predstavljanje stvari u jednom u jednom mekanom svjetlu, i ta ljubaznost se u Njemačkoj, ta naša ljubaznost, preljubaznost, susretljivost i tako dalje, se smatra u Njemačkoj kao znak nesigurnosti ili slabosti. Znači, ono što mi mislimo da treba da se podrazumijeva u nekom ponašanju, znači da se, hajmo reći, ide njima u susret, se u Njemačkoj shvaća kao nesigurnost ili kao slabost. U njemačkoj kulturi se cijeni, znači, direktnost i jasnost i efikasnost. To je više vrijedi nego da mi budemo preljubazni. Bolje biti efikasan, direktan i jasan. To je što Švabo ili što Njemac cijeni. Druga stvar, odnosno u ovom dijelu, je, na primjer, kad odete u restoran i kad kažete konobaru Herr Kellner, bitte die Rechnung. Vi ste sasvim dovoljno rekli sve, vi ste izuzetno jasni, efikasni, direktni, bez ikakvog pretvaranja ili bez ikakvih dodatnih small talk konverzacija. Hej, prijatelju, mogu si nam, hajde, ako ti nije mrsko, da molim te samo, vidim da si u poslu. Znači, te dodatne neke informacije, komunikacije se ne traži u njemačkoj kulturi. Druga tačka je, znači, ta naša susretljivost i naša, ajmo reći, preljubaznost se, to nervira Švabu, to nervira Njemca, on to ne voli, on jednostavno, to njemu smeta, on nije ljubitelj toga. Isto tako, ako imate komunikaciju sa određenim Njemcem i imate vjerovatno periode kad se ne priča, kad je jednostavno tišina, muk, šutnja, mi onda pokušavamo da tu šutnju punimo nekakvim, hajmo reći, dodatnim komunikacijama, pričama, još biti ljubazniji, još susretljiviji, nekako da nema taj osjećaj te šutnje. U Njemačkoj je to sasvim normalna stvar. I onda to, znači, za njega to, taj stil, za njega je to neprirodno. Iz razloga onda mi dolazimo, znači, hajmo reći, kulturološki konflikt sa Njemcima. Jer u nas je samo daj više pričaj, samo više zabavljaj, pričaj, da nema te šutnje, jer mi smatramo šutnjom kao, hajmo reći, negativnu stvar, a kod njih je to sasvim normalna stvar. Sve si rekao što si trebao reći, nemoj me dodatno opterećivati nekim stvarima. Šta se to dešava i kako se to manifestuje kad uđete u radnju, prodavnicu? Dovoljno reći guten Morgen, onda tamo druga osoba, kasirka ili žena koja tu radi, će reći isto guten Morgen, i to je to. Kod nas je odmah, dobro jutro, šta ima, kak ste, jeste se naspavali, imali umora. To je za njemačku personu, to je previše pitanja. Isto tako, pitati Njemca kako si, to je u nas, šta ima, kako si, šta se radi,
to je u nas, hajmo reći, kod neka vrsta uzrečice na Balkanu, u Njemačkoj to je već, Njemac dolazi u veliki problem ako vi njega pitate kako si. Znači, jer on želi da ti dadne korektan, tačan, efikasan, jasan, znači, odgovor, da te ne laže, ne petlja. I ako se on ne osjeća dobro, onda on dolazi u konflikt, ja ti to ne može reći. Znači, ta dodatna komunikacija koju mi imamo, kako ste što ima umora, jednostavno poboljšavajući situaciju, ili da mislimo da ćemo olakšati toj osobi, malo da imamo neke empatije prema tome. To u Njemačkoj nije potrebno, odnosno ne traži se. Jednostavno dobar dan i to je to, završena priča. Treća bitna stvar je, budite konkretni i tražite rezultate. Ovo je posebno za razgovore kad ste negdje u nekim službama, organima, u banci, kad imate neke poslovne razgovore. Znači, budite konkretni i tražite rezultat. Što hoću reći? Naprimjer, ako imate vi neki zahtjev i vi želite jednostavno, bolje rečeno, u Njemačkoj se očekuje od vas stav kad vi dođete kod nekog službenika da kažete ich brauche das bitte bis Freitag. Znači da vi njemu dadete do znanja, prijatelju, to meni treba do petka. A kod nas je varijanta, pa ako vam ne predstavlja nekakav problem, ako vam je ikako moguće, ako je ikako ok, mislim ne mora sada, ali eto bilo bi lijepo, to se smatra u Njemačkoj, aha, ovome se ne žuri, njemu to ne treba, njemu to nije sad toliko prijeko potrebno, znači može on i da čeka. Ali ako vi njemu kažete ili njoj kažete, slušaj me, ovo mi treba do tog i tog dana, 7 dana, 2 sedmice najkasnije, oni će to shvatiti izuzetno ozbiljno i oni će pokušati da postupaju po tome. Ali ako se vi postavljate na ovaj, hajmo reći, balkanski način, pa eto nije sad, ne moraš to sad toliko, ili ne mora sad toliko žuriti, mislim ono, jezda mi se, ali eto nije to oni smatraju, aha, ovaj ima vremena. Iz razloga ćete vi onda u tim komunikacijama nećete dobiti taj odgovor što tražite od te službe, jer ste vi njima iskomunicirali, meni se ne žuri, on je tako u vas razumio. To je isto jedna izuzetno bitna stvar. 4. tačka znači biti ljubazan ili hajmo reći preljubazan, što mi znamo biti, se u Njemačkoj smatra kao slabost. Znači, u komunikaciji, ako ste sa nekim Njemcem i ako ste vi njemu preljubazni, vi ćete odmah dobiti stav rezervisanosti. On će vas odmah odgurnuti od sebe, tako stani, ne želim da mi ulaziš u moje neke, ajmo reći, intimne komunikaciju, prostor, empatija, tako da, to ja ne želim, to ja ne tražim. Znači, on ne želi da vi budete preljubazni zato što će vas jednostavno smatrati osobom koja je nesigurna i slaba. Iz tog razloga će oni biti rezervisani. Znači, previše smijanja, previše izvinjavanja, pokazati se kao prefleksibilan, to se u Njemačkoj ne smatra pozitivnim iz razloga što ćete vi, nećete moći doprijeti do njega i vi ćete se uvijek pitati, pa čekaj, pa bio sam ja ljubazan, ja sam njemu i ovo mu pričao i smiju mu se i pokušao ga nasmijavati, to nije on baš to nešto reagovao, ali eto, nema veze. Ja sam svoje odradio, ali to u Njemačkoj se smatra ili shvaća na jedan drugi način. 5. tačka, ta ljubaznost, u navodnim znacima, se u Njemačkoj definiše na jedan drugi način. Znači, ne morate se vi previše smijati, ne morate nasmijavati, biti ljubazan, ne. Nego uradite sljedeće stvari. Znači, prva stvar, kako ćete steći njegovo povjerenje, jeste držite se riječi. Znači, kad nešto kažete, ispunite to, uradite to. Veoma, veoma bitno. Budite odgovorni u svemu što radite. To je znači druga tačka koja se cijeni i 3. tačka, cijenite vrijeme, njihovo vrijeme. Znači, ako ti Švabo kaže dođi u 12:15, znači nemoj ga zvati, evo me kasnim, problem, voz, dijete mi povratilo, ne znam, nije, mačka mi se razbolila, ne. Znači, budite tu na vrijeme, on će cijeniti to vaše
požrtvovanje i, hajmo reći, da ste vi tu na vrijeme. Znači, Nijemac, Švabo, ništa nema gore kad mu neko kasni. Znači, sve ove aspekte koje sam naveo će oni smatrati, aha, ovaj je odgovoran, ovaj se drži svoje riječ, ovaj poštuje moje vrijeme. Tada će vam otvoriti jedna mala vrata nakon određenog vremena da vi možete ući u njegov svijet. Sve dok vi ne poštujete njegovo vrijeme, dok se vi ne držite riječi, dok ne budete odgovorni u svim vašim djelima, Švabo, odnosno Nijemac, neće vam pružiti priliku da uđete kroz ta neka vrata imaginarna i da razumijete njemačku kulturu. Veoma, veoma bitna stvar. A 6. i zadnja tačka jeste da vi morate shvatiti, odnosno da svi mi moramo shvatiti, da je ovo država Njemaca i Švaba i da oni žele da dominiraju. Oni žele da budu glavniji, da su oni ti koji se pitaju, da oni daju naloge, oni najviše vole davati naloge. Ti to uradi, ti ovo. Znači, oni vole da budu šefovi. Vole da diriguju, da nema puno diskusija i trebaju im izvršioci. I tako svi narodi koji se uklapaju u taj koncept, da oni budu ti koji naređuju i da oni, znači, imaju ljude koji izvršavaju, tada nikada u ovoj državi nećete imati nikad problema. Čim malo naučite bolje njemački jezik, čim imate jače obrazovanje, čim se budete petljali ili, hajmo reći, pokušavali da uđete u neke krugove koji su primarno rezervisani za Njemce, kao što su određena udruženja koja su tipično njemačka, ne govorim sad o običnim fudbalskim klubovima, to je svakako sve mix-max, nego, na primjer, tipična njemačka udruženja koje se tiču njemačke kulture, isključivo njemačke kulture, kao, na primjer, Schützenverein, kao, na primjer, određene druge udruženja koja se tiču njihovog kulturološkog backgrounda, vi ćete imati tu probleme. Isto tako, imat ćete problema oko poslova. Iz razloga što Švabo ne želi da ti budeš njemu šef. Znači, evo, ja radim na aerodromu, ja vam mogu reći da nema, da ne kažem da faktički nema Njemaca koji tovari kofere na avionima. To je 95% su svi stranci, raznoraznih nacija. Švabo ne želi to jer tu nema se prostora za šefovanje. Iz razloga što tu neko dođe i kaže, hej, paša, moj prijatelju, molim te, tovar taj kofer tu i te kofere tu, a u ovom dijelu aviona ovo, ne, to ne ide. Ne radi se o fizičkoj težini posla, ne, to nije apsolutno upitno, jer radi se o ne mogu da šefujem. I čim ti stekneš određeni nivo i obrazovanja, po pitanju obrazovanja i po pitanju jezika, to se najviše zna isto, oni ne žele tebi dati prostor. To moraš da budeš svjesan. I samo ovo malo što oni daju nekim strancima, malo nešto ko, eto, ovaj nam je ministar turskog porijekla, to je sve samo zamazivanje očiju. Definitivno. To morate biti svjesni. Kako bi razumjeli Švabe, morate njihovu historiju, njihovu povijest pročitati zadnjih 500, 600, 800, 900 godina. Šta su oni bili prije nego što su postali kršćani? To morate dobro, Njemačka je kršćanska zemlja, to znači nije ništa sporno. Vi morate da shvatite kakvi su oni bili prije tog kršćanstva, kakvi su oni imali znači odnose, a doćete onda do te tačke germanskih bogova i tako dalje. To su njihove glavni stubovi njihovog društva. Isto to možete veoma dobro posmatrati u vrtiću. Njihova djeca se uvijek guraju, uvijek su oni prvi, uvijek oni direktno ulaze, oni se ne stide. Naša djeca imaju taj neki, hajmo reći, kako u nas u Bosni se kaže, neki čok. Nemoj ti prvi, polako, hajde, malo se istide, pa malo, neću odmah, njemačko dijete, odmah, daj meni, ja ću sve, daj meni instrument, ja ću svirati, daj meni ulogu glavnu, ja ću to sve preuzeti, a naši se malo ko povlače, ne bi ja ovo, ne, bolje, ajde, sačkat ćemo, pa onda ako se neko ne nađe, ja ću, i mi to isto dobro znamo uraditi.
oni se odmah guraju prvi plan i to uče od malih nogu. Znači, oni od malih nogu uče te stvari da se nameću, da se postavljaju. Pogledaj tu u razredima kad se biraju takozvani Klassensprecher. To već kreće od osnovne škole, oni se tu prvi postavljaju zato što je tako vaspitan, zato što ga tako kući uči, da se tako ponaša vrtić. On samo nastavlja tu tradiciju koja njega prati osnovna, srednja, fakultet, zanat i tako dalje, kasni život i iz tog razloga dolazi do konflikta. Sad, na nama je, hoćemo se mi pomiriti s tom činjenicom, Švabu nećeš promijeniti, to definitivno budi svjesan, to nećeš moći. A sad je pitanje na nama. Uglavnom, pišite mi u komentarima ako mislite da, ako ste imali slična iskustva ili ako niste imali slična iskustva, ako imate neka druga iskustva, bit će mi veoma drago pročitati to, pa se vidimo naravno u narednom klipu.